Les Hutus, à gauche, et les serpents Tutsis, à droite. Allez vite là! Mwenge kwirirwa bakunzi bacu, uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu byaranze tariki ya 10 Mata 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu ni umunsi wa kane w'icyumweru cy'icyunamo cyo kwibuka ku nshuro 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Iyi Jenoside yabaye mu gihe cy'amezi 3 gusa, ihitana abarenga miliyoni. Komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG igaragaza ibikorwa by'ubugome byakozwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi kwa 10 Mata 1994. Kuri uwo munsi imibiri ivangavanze n'inkomere bagera ku bihumbi 10 batoraguye mu mihanda ya Kigali maze bajyanwa mu bitaro binyuranye. Kuri uyu munsi kandi CNLG ivuga ko Abatutsi bagera ku bihumbi 10 biciwe kuri Kiliziya ya Ruhuha no mu nkengero zayo hari muri komini Ngenda muri Bugesera. Kwa 10 Mata 1994 kandi intera hamwe zo muri komini Ngororero na Giciye ku Gisenyi zishe Abatutsi barenga 14,500 bari bahungiye ku ngoro ya Muvoma, harokotse abantu 2 gusa. Nanone kandi Abatutsi bari bahungiye ku bitaro bya Kiziguro barishwe kuri uwo munsi. Komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside inavuga ko kwa 10 Mata 1994 abasirikare barindaga Perezida Habyarimana barashe ibisasu bikomeye ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal Kigali, bica abarwayi 29, abandi bagera kuri 70 barakomereka. Hishwe kandi Abatutsi bari bahungiye ku biro bya komine Gashora no muri Isari Karama. Ikindi nuko kandi kwa 10 Mata 1994 Abatutsi barenga 7564 biciye ku Kiliziya Gatolika Gahanga muri komini Kanombe, abarenga 2522 bicirwa Ikarembure muri Gahanga. Ibitero by'abishe byabaga biyobowe na Assistant Burugumesitiri wa komini Kanombe n'abapolisi ba komini ndetse n'uwari konseye wa Segiteri Gahanga wari waravuye mu gisirikare hamwe n'abasirikare bari barinze ikiraro cya Kanzenze n'abari ku musozi wa Rebero barindaga radar. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabaye amahanga arebera mu gihe isi yose yari yaravuze ngo never again, ishaka kuvuga ko nta Jenoside izongera kubaho. Nyuma ya Jenoside nubwo benshi muri aba yabaye barebera bumvaga ko u Rwanda rutazongera kubaho, ariko ruriho, rwariyubatse kandi rurakomeje. Murakoze cyane, reka mabwire ko byose nabikeshaga ikinyamakuru umuryango.com.